Kasing Samla Nongstoin Parish but Kasilation Catholic Youth Movement Nongstoin Parish kalapelong ya touring program ha ka blok E Thatwang jong kabalang Shnong Pendingre ha ka arpunyo trik yayong arjar arpusan kasngi utara jingis ne jing Blei. Upadar Anthony Karbuki SDP ulawan ban aik jing hikai ki khun Samla jong ka parish brok away. Ladon ringkat Upadar Carmel Mirthong SDP Spiritual Youth Director, Brother Quirinus War SDP Advisor, Sister Miristilla Jerwa FMA, Sister Elisha Yaupniau, Head Catechist Crispin Carbani, kinongkitkam kesing samla SCM NP, bat kisamla nabarok kibalang Shnong jong ka parish Nongstoin Pendingre. Upadar Anthony ulahikai syapang kejingkermen bat ula batai banyak halor kapang jong snem jubilee bala aidu Pope Francis ki pilgrim jong kejingkermen. Bat ru halor kastrena jong rector major keseng Salesian anchored in hope pilgrims with young people. Lapen kut ia kini ke program da kemas pakut. Mas, Blei nakabansa. Tadi yang go. Bersang pen yo idwai, laju dwai barit chujis pen sakya skijai. Bersang pen yo idai jaitu pak. Bersang pen yo isya. Syak barit chujis pen sakya. Let's step. Go. Bersang in your key. Very good. Yang happy.